terkedung di penutupan bulan. Sakit dikit tenangkan pami anjing yang diwaran bikin nutup pandangan pura-pura nu setia padahal disatukan ngebagi cinta pasien tapi saliran hingga cinta tapi saliran nggak makin cinta kudu kumaha putus sendiri dan kumaha ya hati nyeri dilepas berat rumas hati akan dunia. Dikit tenangkan pami anjing yang diwaran bikin nutup pandangan pura-pura nu setia padahal disatukan ngebagi cinta kudu kumaha kurang kumaha kesetiaan lagi pasien tapi saliran hingga cinta tapi saliran nggak makin cinta kudu kumaha putus sendiri dan kumaha ya hati nyeri dilepas berat pengejar berat rumas hati akan dunia kudu kumaha kurang kumaha kesetiaan ini pasien tapi saya